makene kapung, makene hot tepak teh, sama belace ulewo terung, budu daga asinge ike, de ada tupak sutung, saya kerja ike mengase, harga kotak mahal langsung, bayar sikit tapi perut kenyek. Oh oh oh. Roya menu dia ada macam-macam, jelio hai sedap cerah, nasi lapis dengan daun pisang, nak wi makan lah tamu sedap, letak sudu kita pakai tangan, tak ada berik muka laju sangat, beh happy 45 pingin, kedai makan kapung, makene hot tepak teh, sama belace ulewo terung, budu daga singe ike, de ada tupak sutung, saya kerja ike mengase, harga kotak mahal langsung, bayar sikit tapi perut kenyek. Orang tua kita buat, bila makan rasa ingat dumo, jamin kata sedap, nasi tok cekak tamu, kedai makan dia sedap sangat, harga pula murah, mari sekali nak terkejar, berasa nak mari pula dah. Kedai makane kapung, makane hot tepak teh, sama belace ulewo terung, budu daga singe ike, de ada tupak sutung, saya kerja ike mengase, harga kotak mahal langsung, bayar sikit tapi jamin kenyek. Oh oh oh. Dia ni molek benar, suasana tempat cuci, ada tempat buku gambar, bolehlah nak buku story, satu kedai di Peluk Batu Jalan, satu kedai dekat Biksi Patani, kedai makane kapung, makane hot tempat teh, harga tak mahal langsung, bayar sikit tapi perut kenyek. Hai harga ni tak mahal langsung, bayar sikit tapi perut